Jotono no lamsogo ani channel o angkai tomung no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sana angka phaidi tini kaisa ketal notification adainai o notification angkai RRB ni bukhakte rejakha abo angkai government of India ni bukhakte o notification rejakha angka phaidi angka official notification alayena o official notification o tam rejakha Omokaito official notification Government of India Ministry of Railway Recruitment Board ni bukhakti rejakha notification gangka notification notice bo rejak tongo tei o jaga o talangjaknai technician grade A signal ta kaisa tongo technician grade 3 o kaini post tongo kwbangma post tongo jaga o gangka o jaga o naidi online apply khlainani jengkha bo to 9 tarik March ni simi jengkha Gangka last date tongnai abo 8 tarik April 2024 jora last date tongnai aboni bisingo norok tomung no norok ni qualification by mili tongkha angka apply khlai narak di norok oro naidi norok online no apply ma khlainai abo o jaga o post kainai tongo technician grade A signal angkai pay level angkai level 5 oro rojaknai 29200 age limit tongo 18 isimi 36 years oro total post tongo 1092 ta post tongo ta kaisa technician grade 3 ni angkai 19900 rejaknai age limit to same no oro total angkai 9144 ta post tongo okje kaini post milboi angka oro pulao no important instruction rejak tongo oro norok pori naidi obo norok online apply ma khlainai ingketai norok ni documents rok bobo haike upload khlaijaknai o jaga o je important instruction tongmani a jaga o jotono mention khlaijak tongo ongkai norok naidi je o important instruction o jaga o qualification angkai technical grade 3 ni angkai norok class 10 pass ongoi haike ba norok class 12 pass ongoi ITI khlaijak tongna nangnai oro kwbangma no tongo trade aro norok relevant trade naidi haika ba norok apprenticeship khlaijak tongkhang kangka je trade o abo bo norok apply khlaimanai technician grade 3 ni takisa technician grade 1 signal kangka norok diploma degree haika BSc je physics electronics computer IT rogo norok tomung no graduation haika diploma haika degree haika BSc pajak kangka norok apply khlaimanai abong kangkai technician grade 1 signal ni magai kangkang o PDF no tori ruan norok naidi o video ni description no manai norok angkai norok download khlai tesa kangkai naidi o jaga o naidi examination fee kangkai o jaga o je exam ni fee kangkai sin ST candidates rok ni bagai kangkai norok apply khlai pro 250 rupees norok online no pay ma khlainai abo kangka oro total post tongo naidi sini RRB Guwahati ni bisingo je khobjak tongmani ajagao oro tongo naidi technician grade A o khoroksa tai technician grade 3 o angkai 47 ta tongo total sini ST rok ni bagai angkai RRB Guwahati o ajagao 48 ta tongo sini ST candidates rok ni bagai angkai o jagao naidi je requirement process bo bahai ang nai angkai o jagao no sajak kapulabo angkai computer based test najaknai aboni agulo documents verification nai tai medical examination najaknai tinta step tongo kaisa CBT aboni pai documents verification aboni pai norkni medical examination najaknai je CBT nai abo angkai o jagao pertain syllabus rijak tongo technician je signal ni grade 1 signal ni ajagao norok syllabus naidi syllabus o tongo jagao general intelligence tai reasoning tongo aboni bisingo kwbangma topic tongo abonoro o PDF no download khlaike kahamka naimanai tai tongo jagao basic of computer and application tai maths tongo tai basic science and engineering tongo abonorok naidi gangka o jagao tongo naidi subject mention khlaijak tongo subject angka general awareness tongo intelligence and reasoning basic computer and application total 100 ta question tongnai mark tongnai 100 tongnai kangkai abo norok naidi takisa kangkai technician grade 3 ni bagai kangkai o jagao 90 minutes somoi rejaknai total question tongnai oro 100 ta question tongnai kangkai o jagao minimum percentage rejakha sini ST rok ni bagai kangkai 30% kangkai no norok oro cut off clear ngai saka syllabus sujak tongo jagao je grade 3 ni bagai bo
aro tongo maths tongo general science tongo general awareness tongo aro number of question ta 100 tan tongnai kaisa question 1 mark khaino tongnai abo 100 marks ningnai ang o pdf no riruana ganorok nainai di go jagao bahai ke apply khlaina ang ganorok online apply ma khlainai ang o video ni description no riruana apply khlaina ni link ang ganorok nainai di apply khlai di